Telespectador Sira, ohin tamauna loronda toluk jove 95 husi kelikai baukau husi kona mundo. Tamba mout ia tasi binagua posto administrativo laga baukau bangira festeza tinam fon rihun rua ruanulu resin rua. O ensaio história acontecimento ne acompanha explicação para kusi Aquiles Gaio, contribuidor televisão Timor Post. Kami kung kareta turla turu itu sira labar kikne bau tu kami haris tama ya tasi haris 2 horas tas kemudian si ita mayu tu halima umar aga 2 tahun mak punya haris tang ita api depois sira 2 horas saya sitasi ami tur tia utuang silakan dari katupa B sira mai seda hari burhang tia umaran sini kan ami apa ras kene tur ya enba sira yaunya kutu kam tamana nain itu kar limang tamatasi tamane saya tasi mai sira apa ajudam kemudian kami selakin apa nya mau sira balum bahar masa kemudian alas ajuda itu sira kan sira selatin hauba tekan daya sunen wa akuaten itu ajuda musa apa awalnya orang labar kini motu apa depois katos selesai katos nang tamatasi awan Amerika tasi itu hari main di mana balik untuk katos tamain ba masih kia ami almost taman juga mai tahu ya saya mereka kini sirane aware mutin hotu depois au telefone maine awnya mambo telepon diam lalas kuaten to kadat wa kunam selabar kinen main di mana ini motu ne apa sih apa buat diam mate ka sei moris aulaten mas intinya lalas telepon ambulans mati antum awalnya mau buat nih telepon ba saya hospital laga dia karita ya maybe super lah ya lorong buat lah ya antum awalnya mau buat dia pun ini karita alu ga buat nih Jove 95 ne bihakoto is ia tasi binagua laga domingo lorong rua bulan Janeiro tinan rihun rua ruanulu resin rua composto husi Lindalva de Cristo Pereira Gaio, estudante Universidade Nacional Timor Lorosai, Moris ia loron ruanulu fulang março tinan rihun rua Alexandre Quintiliano de Freitas Gaio, estudante Escola Pré-Secundária Abafala, Moris ia loron hitu fulang dezembro tinan rihun rua 5 Serafina Marciana Gaio, estudante EPSDC, Moris ia loron 5 fulang fevereiro tinan rihun ida atau sia sianulu resisia. Sonia Emilia Pereira Gaio, estudante Escola Colégio São Miguel Arcanjo Dili, Moris ia loron 5 fulan dezembro tinan rihun rua tolu. No Vidigal José da Conceição Gaio, Escola Secundária Católica Santa Terezinha Kelikai, Moris ia loron tolu nuru fulan setembro tinan rihun rua tolu. Ini hati tarado satu dalam ini setiap batalo para de